geseke ama unajua itaumia? Ndugu yangu, sisi sio wageni hapa. Hakuna mtu mgeni anaongea. Mimi ni mwenyeji. Tunajua hata wakati kitu imemobiliziwa, tunaelewa. Hata sisi tunafanyanga hiyo kazi. Na kama tungeamkia hii kelele ingekuwa imenyamaza. So inabidi mtulie na muelewe maneno. Viongozi walichaguliwa, mtakaa mtulie, muongoje mpaka hiyo wakati ingine na mtajua hesabu itapigwa tu kama kawaida. Mtakubali. So kwa hivyo ile kitu nataka kuambia viongozi ambao mko hapa ni kwamba muangalie mambo ya uchumi ambayo tunaongelea. Tusiwe tunakosesha usalama kila wakati inchi. Wakati watu wamechaguliwa, lazima tuheshimu wale wamechaguliwa. Kama wakati wako haujafika, tulia. Itafika wakati ya kura, piga hesabu yako, ikikataa kuingiana, tulia, kubali matokeo. So kwa hivyo itabidi tuheshimiane. Hii kaunti ni kaunti ya amani, ndio tunapenda watu wote wako hapa, itabidi tukubaliane. Mtulie.